dushobora gukina indi match. Musa Kamara niho yaragishika, nibaza yuko yashoboye gukora imyitozo imwe, ntitwashobora kumwinjiza directement muri match. Ubu tugiye kumuraba turabe ko physique ameze neza, ko ashobora kuba afise ko ameze neza kugira dushobore kumukinisha. Hama onana nawe uno munsi namuruhuriye kugira yari yagize imisi haraga agashoke yagize, novuga ntiyari ameze neza kuri entraînement yo kuwa mbere atashoboye gukora, ariko akora entraînement kuwa kabiri. Ndavuga ati aho gufata risk reka tumuruhurire kuri iyi match kugira turabe ko kuri match zikurikira ashobora kutuzanira umusaruro. Amakuru ya Gasongo na Hirwa Jean Dodi, nibaza yuko Gasongo dushobora kuba turi kumwe nawe kuwa mbere, na Hirwa bose nibaza yuko kuwa mbere bashobora gutangura imyitozo. Adolphe aracyagwaye, ariko nibaza ko nawe prochainement dushobora kumubona kuko yarakutanguye imyitozo akora wenyene ariko ari ku kibuga, ariko nibaza yuko mu minsi iri imbere dushobora kumuintegra muri group agakora imyitozo n'abandi. Novuga uravye kuri match yakoze match nziza, kuko urabona yuko n'umukinyi yifitiye icyizere mu igori. Ikosa rishobora gushika, nta muntu atakora ikosa, ariko uraraba match yakinye ukaraba ngene yashobora gutuma defense yikalma, kandi ikindi kintu gikomeye azodufasha no kudufasha no gukina umupira chaque fois imipira dufite umugardien mwiza ashobora gukarma jeu, ashobora kudutuma dukina. Rero novuga uravye ku minsi twari dukoranye ukaraba na match kinye, nibaza ko kuri jewe yakinye match nziza. Sinibaza yuko hari ikintu cyabaye, ibyo ntavyo nabonye, sino bikomanta ko atacyo nabonye, ariko nibaza ko prochainement umuntu ashobora kugira. Ariko sinibaza yuko ahubwo nibaza ko Bonera ko avugana na Sam cyane, kandi kwari kumubwira ati tugende kugira abafana. Nibaza ko niyo discussion yari hari, tugende hariya ku bafana kugira dushobore gukora umugenzo wacu nk'uko twame tuwukora, naho imvura yari yaguye twagiye aho tutahora tubikorera, ariko nibaza yuko yariyo discussion ni cyane bari kubaragana. Hari ingingo Francis asoreje ku ntambara ya Bonner na Ramadan Kabwiri yaramaze kuvuga ko yagize match nziza, nubwo igitego nka kiriya ngo buri wese yagitsindwa kubera concentration, ariko niko Francis Ameradi yavugaga ko nakimenye ngo ari mwiza. Rega umutoza baki uburyo umutoza yagezaho atanga abakinnyi be, abakinnyi bamutikuye nyezamu bamutikuye bine ngo ni mwiza ye, abe bari ibibazo. Hanyuma rero akomoje ku raya maga bashyamiranye kuva mita ya mbere irangira, kuva igitego kigiyemo bavuye no muri vestiaire. Bonner yamutokingaga, Ramadan Kabwiri nawe nabonye atari umuntu woroshye, akamu facing match irangiye. Bonner arambwira ati nibi byakuzanye. Kabwiri yaramumereye nabi. Samuel kapitene abajya hagati aravuga ati nk'ubwo muri mu biki, ariko hari ingingo yavuze ati ngiye ntago nabibonye, wenda Samuel niwe bavuganaga cyane. Kupiga mimi naweza kupiga ubwo bavugana mu Giswahili n'ubundi ko na Bonner nawe no mu Brazilian nawe arakivuga cyo mu birera ariko bagahuza. Urumva nabyo ni management nyine yo muri vestiaire, hari ingingo ategerezwaho. Ni Rayon Sport ariko abonaga imikinire yayo itari hejuru ugereranyije n'izindi match bakinnye, kandi abakinnyi batari bahari se ninde siga nijuru naonana, kuko Arsene n'ubundi ntabwo abana umukinnyi ubanzamo, Brezza abanzamo ntabwo abanzamo, bandi bose ngibyo rero bari bahari. Uwamukura se wamukura wote ubwo ikipe umuntu wa Paul were ko kakinye mu cya kabiri. Inkuru ya Nation ivuga ko mbere yo kuza muri Rayon Sport yari muri Division 1 side South B All Stars in the Kenyan Lower League. Ariko mwibuke ko kuko urumva ni Nation yabyanditse uburyo ibyiciro bya kabiri byo muri bihugu byacu, nkuko mu Rwanda tutavuga cyane icyiciro cya kabiri, no mu bindi bihugu kenshi bikunda kuba bimeze gutyo, wenda inkuru kaza rimwe denku, ariko kubonaho bamwandika niyo mpamvu wabonaga urumva we yavuye ni nkuko banje babibereye aha, ariko buka twaravugaga tuti aya mezi 6 atana maze ikipe yajyamo yavuga ko avuye muri Portugal
ariko amaze 5. kuko urabyuka twarabonye muri niba ari karitose twarebaga tukavuga tuti hari muri 2021 twavuze se 2022 ko ntaho tumubona ni ukuvuga ko byarangiye ari hehe ubwo ni naho ngaho urumva ashaka kuba yaraje muri Kenya transfer zarafunze agahita yigira mu cya kabiri wenda gushaka fitness. Hanyuma rero umunya Tunisia utoza ekipe ya Mukura ati rwose twari hasi ndabyemera, yitwa Lotifi Fahimia, ariko arabanza kanavuga n'ahantu yanyuze ndetse ngo no muri championnat hari umupira ariko ngo we muri fitness yarari hasi. Vient d'arriver peut-être à 50% de la préparation de l'équipe. On est un peu en retard, mais l'équipe s'améliore. Même physiquement, on est un peu loin de Rayon Sport. Comme vous voyez aujourd'hui, le match, même les duels. Ati mu gutegura ikipe tugeze ku ijanisha rya 50%, ati yewe no mu bijyanye n'imbaraga murabibona ko turi kure cyane ya Rayon Sport urebye uko umukino wagendaga. C'est à moitié et on peut se rattraper. Il nous reste jusqu'au 15 septembre, on va se rattraper. Ouais. Mon contrat pratiquement atariko tuzabikosora rwose tuzagera ku rwego mu kwa 9 champion igaruke tumeze neza. C'est de faire une bonne équipe de l'avenir. Il nous faut du temps parce que comme vous voyez aujourd'hui on a ati kontaro yanjye muri Mukura ni imyaka 2 ati kandi ngiye kugerageza gukora ikipe nziza atariko nkeneye igihe. Il faut du temps, il faut des compétitions pour s'améliorer. Ati kandi uko igihe kizagenda dukeneye n'amarushanwa kugira ngo tushobore gutera imbere. L'entraînement dès 1992 peut-être c'est 33 ans ou même plus. Ati ngewe nitwa Lotifi Fahimia natangiye kuyobora imyitozo no kumutoza mu 1992 ati wenda ni imyaka 33 itambutse. Pour moi c'est un peut-être c'est 33 ans ou même plus. J'ai travaillé en Tunisie, j'ai travaillé en Arabie Saoudite, en Émirats et c'est pour la première fois en Rwanda. Ati nakoreye muri Tunisia, nakoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ati n'ubwa mbere mu Rwanda. C'est étonné par le football ici, c'est bien, les joueurs sont talentueux, mais il manque un peu de rythme, un peu. Ils jouent un rythme très bas. La plupart des clubs que j'ai vus, sur le plan technique, c'est bien. Mais le rythme de jeu, c'est un peu lent. C'est ce qui le manque. Ati ngewe ahubwo natunguwe n'urwego rw'umupira hano mu Rwanda, turebye harimo abakinnyi bafite impano, ati narebye amakipe menshi, ati abakinnyi benshi bafite impano, atari kurebye urwego rw'imikinire n'imigeme ritime ni nka kwihutisha umukino, ni nk'uburyo umukino ugenda, ati ibyo rwose biracyari hasi. Ati ikipe nayisinyiye mbizi ko itazarekrita.